Zami, ou men ki ge fam ou Saint-Domingue nan mouman la, rele pou konen koman liye gaz. Men ki ge fam ou ka viv Saint-Domingue, rele pou konen koman liye. Abe, jan wap gade a la gaz, foto aise so na ekran mette la gaz, se yon Dominiken li tap travay ansam avel gaz, abe, se de aise tap travay avet tigran moun so na ekran la gaz, abe, aise yo koupe tet tigran moun nan gaz. Sa pase nan zon yo rele pelde nan Saint-Domingue gaz. Imediatman ma pala vola, ou menm ki gen fam ou nan zon nan la rele gaz, paske yo getan koupe an pil tet aise nan zon nan la, pou tigran moun sa koumoyan, pou tigran moun sa aise yo touye a gaz. Ben nan ma pala ven nou, se pou nouvel mwen te ka fe pase nou, mwen jist fe video a pou moun ki gen fam yo ka viv nan zon sa, ka rele pou yo kone eske fam yo a viv nan mouman ma pala ansama ven nou, paske an pil aise getan mou. Aise ap touye Dominiken, Dominiken yo ap touye aise gaz. Son histoire vraiment triste gaz, vraiment senti me stressé, lem tande nation pa map mourir kon sa. Nou même haïtien, le nou ven nou kote nan pays moun, nou pa nan pays nou pense se Haïti nou nan savan Haïti nou ye, nap tire bal toute la sen journée, ap touye ti malé toute la sen journée. Nou vin nan pays moun yo, nou vin chercher la vie, c'est mal dan ap fait. Abe jan ap gade la gaz, Aïse sa ou, de Aïse sa ou koupe tet tigran moun sa, yo tap travay avè Dominiken, yo gen plus ke 30 ane ap travay avè Dominiken, abe yo koupe tet li, yo sauve gaz. Mbo konen si yo jwen ni gaz, map fe plus de mark, map vina plus nou.